baradia ba šomiša dintlha tša batho tša boitsebišo ba sa tsebe go tšea dipholisi gomme ba tsentšhe dikgopelo tša gore ba lefelwe go tšwa go tšona dipholisi tšeo ka disetifikeiti tša lehu tša bofora. Ka nako ye ntši batho ga ba lemoge gore boforwa bo dirwa ka maina a bona go fihlela ka nako ye thata. Batho ba lemošwa go fela ba lekola mangwalo a bona a dipanka go bona ge go se nna ditšhelete tšeo di tšwang diakhaonteng tša bona tšeo ba sa di kwešišego gore di a kae. Go hlokofala ka bontši ga batho ka baka la COVID-19 le gona go gakaditše ditiragalo tše. Fraudsters will copy your identity, maybe from other documents they found or other information. They will pose as you and they will buy a policy in your name. And usually the customer will discover that this has happened when they notice on their bank statement or on their payslip a deduction for an insurance policy that they've never asked for. Dikhamphane tša di-insurance di utsweditše bofora bo bongwe bjo bo thomang go phatlalala ga bjalo bja go šomiša ditupo tšeo di leng bolo tša bahu di sena beng. Another one that has become more popular now has been where there are unclaimed bodies in a morgue or funeral parlor, using that body to try and get some claims, shopping the body around as it is known. There are syndicates that are taking place in the life insurance industry. There are instances where bodies are even sold in order to submit fraudulent claims. Go tšwa go dimilione tše 55 tša diranta ka 2019 dikgopelo tša bofora tša mahu di be di le go dimilione tše 61 ka 2020. Go thwe tlhokego ya mešomo yeo e gakaditšwego ke COVID-19 e na le seabe bothateng bjo.